Kirenti toinge na ndia kariba kumantere Chegembe East ne bagutata ni kiraba kugikwithiritwo kuri na makari kaja maingi mono ja wamba antere wara bethiritwo bakithurua ni karikare antu kwegoro aria mukandarathi umwe akwirikana kwirwa akirwa betri ya mashini ya kuthithia barabara akiuga nande kana bakiuga nande barabara ciao kinya igatira kwithirwo ikithithwa na mpuya. Akariba Kirindara wadini ya Gembe East gicione mbunge kia Gembe Central ni basiumeretie na kumeneria karikare ya utuko ria wamba batari ya mashini ya grinder ire kuthondeka barabara yo ya kuuma Kirindara uturira Kariru Mwanga Kabaune na rabayanite ntuko mwanja mtoro yukite batari thiro ari umicokia na remo bakamujukiria talia na kumuruma na untwire bo mumiru ntuniko ucokia na nyuma witi na mbere burapa mukirite kuma Kiringavana kulukira MCA wo mundu oroyere yo mbetari yeu akona wa mwera kinyoke thakoro kumenya no nazoke mbaye entuko mwanje itathira nonto nwe mworo akioneki ni muntho maendeleo ni muntho kwenda ate kwenda kuona bange bendelea imuntu atenda kuona utoro bantu bange bukebwela muntu youre nata loibwe abantu babu anene ona kinyabara botothikira ira twere ko bombo umoyera kwena ora mumero abwethacia toriana kethiri toria kinyana nye tuisi obye kawane akuronze ubikawa na tafadhali na njori niyo tueneo na mantu ya uyo kya kugwethirwa ngwete kya family uko thira yonde batu twaya na ntuko mwanja tafadhali uga gwethira ko tumone antu bara bange bakwenda soke siasa ndene account yetu wowe bimenyere sana tamutumiria muntura uyete intobira buruni kuba nkoro kwete aneri na kinya achungaji bangi na babo ntetu nabo patekuba baneri nonto bo mwambo ria twambiri kuona wero niyo no ambiria kureta mugundu ni karikare meneretwo ni ward administrator wa Wandizi Moses Gitane o amwe na Timothy Murethi urane PA wa MCA wa Wandieu kwena mashini ira irenja barabara ye na iraranjire nei mashini yu utuko nereyiro battery nonto bora nkienda kuwa ankienda kwera muntu uyu kite battery yu ugia gwethera na ciendete na nendete mucio we na nendete maisha yawe na coke battery iriko tumwe ntuko mwanja ethira ari ucoke battery iriko na batu kia gwethera ate coke battery ira twatumira inyera yonde twinio emwere emaromba eburabu wonde tukaomba mwanka battery twakikisha wetatia yusoka nonto bothoku muno kuya battery grinder ira yotethia antu bantura Ekirindara na Kariru na antu bonde Gembe East na itukonde mwitendo kiu na inya yonde na tukathiatira mantu yau na twaskuma na twatumira njira cionthe mwanga twakikisha nyimo uyu ucoka na ngui yendelea. Akariba ni bonanite kwirirwa murandi jo thondeki bwa barabara iji aitariria kinyamara kira barakulukira urira mukari umwe aringithitwe na ucokia nkatho na mburi yawe Kiringavana Kawira Mwangaza na utumana ntumweye emukinyira kulukira ward administrator arume babetu ibarire thina no tuboga matamirije ende no tuitoko werwa ngwiritwe sana na nkaibwo nkoro kwa yaneri no tubo mweshimiwa Kawira bena more woni mbibetu mbaneri sana na nkaibwo no mwanka mweshimiwa kwa ndemukundie kasubu ni manjabu sana tukuona no ntutwe turaita tusiona ikenja kunge kana wadi ninge Kawira na nwe muntu ombere kuthithia mantu ya na kureta ngiraenda kwetu katwira wana kanywa geto kabwithirwa kinyo kwenda muthanga kareterwa o thai kuona kinyora nto baraunikanga beterete nonto kurare mai yake itokuona wetera kwa sana nonto kwa Kirindara nonto kwa kabenge kala banenkira kuona ndenge sasawa wa ndenge ne kinyire o gavana nkiripotera wero weekendi kuma Kirindara wadi ne Gembe East Mbeto Marion Karugi wa Kenywa.